Kawasudo kendo wan mane weche mag siasa koro. Gai mar ODM Raila Odinga koro dwaro mondo piny owacho one kaka nyalo tieko achiedh nade mar kech gi ngaje masando jodak ma Samburu kaluwore koda oro mapek ma okwako gwenge makono. Odinga mano dhi manyo mbule kaunti no singo ne piny owacho mare biro tieko achiedh nade mar pi mabende biro miyo jodak bedo gi chiemo moromo. Jafwambo marwa Eric Owenga nigi ler mar wachno. Kaunti ma Samburu, kweth mar Azimio la Umoja nomol kae matwak gi jopiny ewi lokruok ma gibiro neno tok dwe mar 8 higani. Migosi Odinga gi Lange nodhi nyime gi kisera mar ombulu maneno ni ochopo e kajot mar jatend piny Kenya dwe mar 8. Odinga nolimo gwenge kaka Wamba gi Maralal kae notumo wach mar kech ma koro chando jodak ma koni. Kendo nosingo ni jopinygo ni machiegni nyaka gine lokruok. Watapata fursa sawa kwa elimu kuanzia nursery, primary, secondary, tertiary mpaka chuo kikuu. Jatelo no wacho ni ong'eyo kaka jodak ma Samburu osebedo kakale matek mokalo kalore kod oro. Kowacho ni piny owacho mare biro rakre kod achiedh nade makamano. Dini hapa kuna mifugo, tutajenga kiwanda ya kutengeneza ile ngozi, yani leather factory. Leather factory. Ili yale ngozi ambayo inatoka kwa wanyama inatengenezwa leather ambayo inaweza kutumia kutengeneza viatu. Sio? Vile unafanya kule Ethiopia. Big leather factory hapa. Alafu meat processing factory vile hapa. Kweth no Raila no yore governor kaka Nderitu Muridhi Malaikipia Wycliffe Oparanya makaka Mega gi Moses Olonkolal manorwako Odinga Samburu duto mana wacho ni gibiro timo duto maginyalo mana ni riwruok mar Azimio la Umoja oyudo telo. Ninaona wana Samburu mutachunga kura ya baba, mutaweka kwa tarehe 8, mutajitokeza kwa wingi na tupatie baba kura zetu zote. Sasa tumesema ya kwamba Raila ndio rais. Usiseme Raila, sema rais. Sema hivyo. Kienda mahali kokote Kenya, zote tunasema rais wa 5 wa jamhuri ni Raila Amolo Odinga. Deputy President alienda kule nje ya nchi kutusi wa Kenya wengine na kutusi ile serikali ambayo yeye amekalia, ile serikali ambayo imempa tiketi ya kwenda kule ng'ambo. If I were him, I would resign as Deputy President. Nataka kuambia hiyo sakata mumeanza ya uoga, sakata ya kuonyesha baba saa hii amechukua county 31. Huwezi kutuambia unaweza shinda. Mheshimiwa Uhuru Muigai Kenyatta alileta lami mpaka hapa Maralal. Raila Odinga akiendelea, akipata hiyo kazi endelee, yeye atapeleka hii barabara mpaka Baragoi na apeleke mpaka Loyangalani na wapi na Wamba ndio muweze kufanya kazi yetu. Nataka kuambia mimi sijaichoma bet ya president. Hata kwa nini nilikuwa napeanga Mheshimiwa Uhuru bet nilikuwa sure. Kwa hivyo this time niko sure bet ni Raila Amolo Odinga. Moko kuom jotelo ma okelwa Nyanza Benino Teno Odinga kagikono jo Samburu mondo obi olutne ombulu. William Ruto anaenda pale UK. Anakaa pale na anaambia wazungu ya kwamba yeye hakuwa ndani ya serikali na Mheshimiwa Uhuru Kenyatta. Uongo ama ukweli? Mrongo ama si mrongo? Nani hajui ya kwamba William Ruto alikuwa na nusu ya serikali na Uhuru Kenyatta alikuwa na nusu ya serikali? Umetoka hapa ukaenda ng'ambo kuenda kuharibu jina ya nchi. We have never seen a deputy president who can go to another country and talk ill about their country. We want to tell you that we can even invoke Article 150 of the Constitution, and you know very clearly that Article 150 can be invoked against you. Raila no singo chopo chenro mag jatend piny Kenyatta mago ma okobitieko. Pale Uhuru anawacha, serikali ya baba inachukua hapo. Wale miradi ambayo imefika kupanda baba imefika hapa, baba anachukua hapa. Atapeleka kule mpaka Kisima. Ngine hapa mpaka kule Loruk huko chini itaingia. Ngine itaenda Baragoi mpaka kule Loyangalani.
Migosi Odinga otoko limbe mare e kaunti ma Samburu ka kiny ochimo kaunti ma Wajir. Limbe mare ma kawuono Odinga kod jodagi e kimdo kod nyaka giko mane odonjo e sirkal mowacho ne obro tieko midhiero ma gikale kumotimo kech makoro luyo kadhano. Eric Mawenga, Ramogi TV, Maralal, Samburu County.